Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami alumni Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawi, Angkatan 25 tahun 2022. Dengan ini menyatakan ikrar sebagai alumni Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawi. Satu, akan tetap istiqomah terhadap visi dan misi Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawi. Melalui pengabdian kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara. Dua, mengamalkan ilmu dengan berpegang teguh kepada syariat Islam demi pengembangan dan perbaikan kehidupan masyarakat. Tiga, akan tetap memelihara ukhuwah Islamiyah dengan seluruh warga Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawi. Lahir di Sidoarjo 31 Desember 2003. Predikat Jai Tijan. Ketiga, Mukmainah M. Lahir Lanciran 21 Juni 2004. Predikat Jai Tijan. Keempat, Nur Madinah Haji Darwis. Lahir Cipotakan 13 Juni 2004. Predikat Mumtaz. Lahir 10 Januari 2005. Predikat Mumtaz. Nurfianita Dewi. Lahir Kawaran 7 Desember 2005. Predikat Jai Tijan. Nur Syamsi. Lahir 26 Maret 2003. Predikat Jai Tijan. Lahir Kampung Baru 19 September 2002. Predikat Mumtaz. Wismawati. Lahir Palwarang 11 April 2004. Predikat Jai Tijan. Rizka Aulia Sahid. Lahir Piram 14 Agustus 2004. Predikat Jai Tijan. Siti Nurhaisa. Lahir Palwarang Mei 2004. Predikat Mumtaz. Sofia Nadia. Lahir di Goa 19 Mei 2004. Predikat Jai Tijan. Siti Jamila. Lahir di Malang 31 Oktober 2004.
Jiddan. Abdul Alim, lahir di Pinrang 12 Juni 2004, predikat Mumtaz. Abdul Rahman, lahir di Cempa 15 Maret 2004, predikat Mumtaz. Ahmad Rais, lahir di Cempa 27 Maret 2004, Jayyid Jiddan. Alwi Ismail, lahir di Salosua 15 Januari 2004, predikat Jayyid Jiddan. Anugerah Perdana Putra, lahir di Pinrang 11 September 2003, predikat Jayyid Jiddan. Aslam Fadila Yusuf, lahir di Pinrang 12 Februari 2002, predikat Mumtaz. Awaludin, lahir di Bulukonyi 30 Desember 2003, predikat Jayyid Jiddan. Mustamin, lahir di Sabarang 5 Maret 2003, predikat Jayyid Jiddan. Fahri, lahir di Sabarang 30 Mei 2004, predikat Jayyid Jiddan. Febri Eka Junandar, lahir di Tanjung Priok 5 Maret 2004, predikat Mumtaz. Sayyid Al-Hasbi, lahir di Cendana 14 April 2004, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Haris, lahir di Pangkajene 19 Juni 2004, predikat Mumtaz. Muhammad Irzam, lahir di Malaysia 7 Maret 2003, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Kamil Fitri, lahir di Cendana 10 Maret 2003, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Fakri, lahir di Pinrang 15 Mei 2004, predikat Mumtaz. Muhammad Rizal, lahir di Solo 2 Juni 2003, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Yaakob Ramadan, lahir di Batam 11 September 2003, predikat Mumtaz. Muhammad Yusuf, lahir di Solo 2 Juni 2003, predikat Jayyid Jiddan. Muhammad Ahmad, lahir di Pinrang 2004, predikat Mumtaz. Muhammad Zaki, lahir di Pinrang 17 Januari 2004, predikat Jayyid Jiddan. Mustaqim Bila, lahir di Solo 3 April 2004, predikat Mumtaz. Rajman, lahir di Pinrang 20 April 2004, Mumtaz. Ridho Agung Ramadan, lahir di Pagai 3 November 2004, predikat Mumtaz. 25 Juni 2007, predikat Mumtaz. Cindy Mulia, lahir di Lita 13 Agustus 2007, predikat Jayyid Jiddan. Dian Julia Sapitri, lahir di Kota Pari 7 Oktober 2007, predikat Mumtaz. Nuratul Hikmah, lahir di Malaysia 1 Mei 2004, predikat Mumtaz. Fatima Azhara, lahir di Makassar 20 November 2000, predikat Jayyid Jiddan. Dina Alifatunisa, lahir di Marawi 21 Juli 2007, predikat Jayyid Jiddan. Lahir di Pinrang 27 Oktober 2007, predikat Jayyid Jiddan. Novi Aulia, lahir di Landrang 8 Januari 2007, predikat Jayyid. Nur Anis, lahir di Sarawak 19 April 2007, predikat Jayyid. Nur Fadila, lahir di Makassar 7 Januari 2007, predikat Jayyid. Nur Lelie, lahir di Bulu Cendrana 30 November tahun 2007, predikat Jayyid Jiddan. Wilda Yunianta, lahir di Galipua 6 Agustus 2007, Jayyid Jiddan. Anugerah Zahra, lahir di Pangkajene 12 Juni 2007, predikat Jayyid Jiddan. Nur Rahma, lahir di Cipotakari 2 November 2006, predikat Jayyid Jiddan. Nur Ramadhani, lahir di Cipo tanggal 19 Oktober 2006, predikat Jayyid Jiddan. Nur Julinda, Bulu Cendrana 4 Agustus 2006, Mumtaz. Putri Aulia Resi, Rapang 7 Juli 2007, predikat Jayyid Jiddan. Putri Desvita Sari, Bulog 19 Desember 2006, Jayyid Jiddan. Putri Melati, lahir di Mutise 23 April 2007, Jayyid Jiddan. Raudatul Jannah, Pangkajene 1 Mei 2007, Jayyid Jiddan. Safina Amalia Zahra, lahir di Olang 21 Januari 2007, predikat Jayyid Jiddan. Sri Umi Ramadan, lahir di Cempa 28 September 2006, predikat Mumtaz. Siti Syahada, lahir di Cempa 1 Januari 2006, Jayyid Jiddan.
Jidan. Suci Purnamasari, lahir Buluponyi 16 Januari 2007, predikat Jahit. Ummul Khair Judin, lahir di Bulu Cendrana 19 Oktober 2006, predikat Mumtaz. Mulyana, lahir di Bulu Cendrana 13 Juli 2007, predikat Jahit Jidan. Rizkia Ramadhani, Pangka Jene 29 September 2007, predikat Jahit. Ahmad Nur Fadliha, lahir di Bali 11 Januari 2007, predikat Mumtaz. Amrani Sudiarto, lahir di Rawelo 24 Januari 2007, predikat Mumtaz. Arman, lahir di Cempal 10 Februari 2007, predikat Jahit. Ariel Pratama, lahir di Buluponyi 6 April 2007, predikat Jahit. Baharudin, lahir di Kota Kali 23 April 2007, predikat Mumtaz. Dinkus, lahir di Makoring 7 Januari 2007, predikat Jahit. Faril, lahir Pinrang 11 Januari 2007, predikat Jahit. Fatir, lahir di Repak 5 Juli 2007, predikat Jahit. Imam Syafi'i, Pinrang 4 Juli 2010, predikat Jahit. Khairul Anam, lahir Pinrang 24 Juli 2007, predikat Mumtaz. Muhammad Rafi Rizki Elsma, lahir di Simpo 30 Juli 2007, predikat Jahit. Muhammad Abu Salih, lahir Baruku 14 Agustus 2006, predikat Mumtaz. Muhammad Akram Sekul, lahir di Kampung Deru 12 Juli 2007, predikat Jahit. Muhammad Faisri Anugrah, lahir di Indra 30 April 2007, predikat Jahit. Muhammad Arif, lahir di 21 Maret 2006, predikat Jahit. Muhammad Rizal Pratama, lahir Sundai 18 April 2007, predikat Mumtaz. Muhammad Farel, lahir di Pinrang 23 Januari 2008, predikat Jahit. Ahmad Ilham, lahir di Malaysia 8 Juli 2007, predikat Jahit. Al-Amin, lahir di Pondrong Pijang 20 April 2004, predikat Jahit. Muhammad Saputra Lagariko S, lahir Salagompong 2 Juni 2007, predikat Mumtaz. Muhammad Ilyas, lahir di Taman Sari 8 April 2007, predikat Jahit. Muhammad Irfan Ciko, lahir di Bulu Cendrana 7 Maret 2006, predikat Mumtaz. Muhammad Mufriyadi, lahir di Pinrang 19 Maret 2007, predikat Jahit. Muhammad Ramadan, lahir di Bulu Cendrana 25 September tahun 2007, predikat Mumtaz. Muhammad Idam, lahir Makoring 7 Desember 2007, predikat Jahit. Muhammad Asyam Zaki, lahir Pinrang 6 Februari 2007, predikat Jahit. Muhammad Chandra, lahir 15 Juli 2006, predikat Jahit. Muhammad Ilham, Rapang 16 Mei 2007, predikat Jahit. Reski, lahir Lanciram 15 Mei 2007, predikat Jahit. Risman, lahir di Cempal 13 Januari 2007, predikat Jahit. Subuhan Al-Fadri, lahir di Cikokakari 28 Januari 2007, predikat Jahit. Sudarman S, lahir Cikokakari 3 Desember 2006, predikat Jahit. Mulyandi Islam, lahir Pangka Jene 7 Mei 2007, predikat Jahit. Ahmad Afandi, lahir di Kudo 1 Mei 2007, predikat Jahit. Aisyah Ramadhani, Aisyah Ramadhani, lahir di Sekayu 5 Oktober 2006, predikat Jahit. Alvina Damayanti, lahir di Buen 12 September 2007, predikat Mumtaz. Andi Ahmad Zakir,
Andi Ahmad Zakir. Andi Ahmad Zakir agar bersiap ke panggung. Andi Ahmad Zakir lahir di Solo, 17 November 2007, predikat Jayapura. Andi Cantika Maral Kamila lahir Parepare 22 Februari 2007, predikat Mumtaz. Andi Nabil lahir di Bilang 23 Oktober 2007, predikat Mumtaz. Andi Zuleika lahir di Senaka 15 Oktober 2007, predikat Jayapura. Fadila lahir di Labekang 20 Agustus 2008, predikat Jayapura. Fitra Ramadhani lahir di Lapang 20 Oktober 2007, predikat Jaya. Hashidan lahir di Labekang 25 Februari 2007, predikat Jayapura. Hasriana lahir di Lampung 16 April 2007, predikat Jayapura. Nur Heria lahir di Bilayase 18 Agustus 2007, predikat Jayapura. Nurul Fadila lahir di Pangkajene 7 Agustus 2007, predikat Jayapura. Nurul Lutfia lahir di Pangkajene 28 November 2007, Jayapura. Putri Rahman lahir Pangkajene 7 September 2007, predikat Jayapura. Risma lahir Labekang 26 Juli 2006, Jayapura. Sri Wahyuni lahir di Larumpu 10 November 2006, predikat Mumtaz. Andi Hasan lahir Kabupaten 26 Maret 2007, predikat Mumtaz. Fadil lahir di Parajan 27 Desember 2007, predikat Jayapura. Haikal Hamzah lahir di Larumpu 25 Februari 2007, predikat Jayapura. Hilal Wajdi lahir di Bilang 3 Desember 2006, predikat Jayapura. Muhammad Maulana Faturahman lahir di Bilayase 15 Januari 2007, predikat Jayapura. Muhammad Ashabul Kafi lahir di Bilang 17 Juli 2007, predikat Jayapura. Muhammad Fadil lahir di Labekang 27 Juni 2006, predikat Jayapura. Muhammad Nursyah lahir di Tawau, Malaysia 12 Oktober 2006, predikat Jaya. Muhammad Asrin lahir di Labadin 1 Mei 2007, predikat Mumtaz. Muhyiddin Syam lahir di Padang Lampung 13 Desember 2007, predikat Mumtaz. Namir lahir di Kodam Masa 18 April 2007, predikat Jayapura. Raditya lahir di Iloe 21 Juli 2007, predikat Jayapura. Rama Hidayat lahir di Pangkajene 9 Agustus 2007, predikat Jayapura. Reski lahir di Lapakka 20 Juni 2007, predikat Jaya. Wahyu Adi Nugraha lahir di Pokoyo 25 Juni 2007, Jayapura.
lahir di Banyuwangi 25 November 2015. Muhammad Syafar, lahir di Talawe 2 Desember 2015. Muhammad Raihan, lahir di KTP 17 Maret 2015. Muhammad Agnamus Solihin, lahir di Bangka-JP 3 Februari 2016. Muhammad Syahri, lahir di Menado 12 Maret 2016. Naura Khairunisa, lahir di Batu
SAG MFPD